Kosovski boj. Vođen je 15. juna 1389. godine na hrišćanski praznik Vidovdan, nedaleko od Prištine, između osmanskih i srpskih vojnih snaga. Srpske vojne snage je predvodio knez Lazar Hrebeljanović, a turski sultan Murat I sa sinovima Jakubom i Bajazitom. U prvoj fazi bitke srpska vojska uspjela da potisne neprijatelja. Miloš Obilić je ubio sultana Murata, iako je i on sam ubijen nakon toga. Vest o smrti sultana se nije odmah proširila, iz razloga jer je turskoj vojsci već opao moral. Bajazid je ubio svog brata Jakuba i preuzeo komandu nad vojskom, a i celim Osmanskim carstvom. Uspeo je da sredi vojne redove i na prevaru, dok su Srbi slavili, uhvatio je kneza Lazara i pogubio. Prvi izvori govore o tome kako je srpska vojska pobedila, čak su i zvona Notre Dama zazvonila u čast pobede srpskih vojnika. Ali u 15. veku dolazi do izmene. Pošto se nekome nije svideo ishod bitke, počele su špekulacije o tome kako su Srbi izgubili, a Turci pobedili. Posljedice jesu bile ogromne i Lazarevi nastavnici jesu kasnije priznali vrhovnu vlast Turaka pod pritiskom Mađarske, ali nisu Turci pobedili na Kosovu. Pred opašnošću od Turaka Lazar je potražio pomoć od svojih saveznika. Veliku brigu mu je zadavalo držanje ugarskog kralja Žigmunda. Ranije, Lazar je pristao da bude ugarski vazal jer je bio pod pritiskom Nikola Otomanovića, ali se posle Lajoševe smrti okrenuo zajedno sa tvrtkom ka ugarskim protivnicima. Lazar je preko svog zeta Nikole Gare ponudio Žigmundu da bude njegov vazal. Žigmund je to primio, ali do sklapanja dogovora da nikada nije došlo, jer je odluka već pala na Kosovo. Jedno krilo Lazarove vojske je činio Vuk Branković, a drugo bosanski odredi na čelu sa Vatkom Vukovićem. Sa odredima iz Bosne u pomoć su došli hrvatski krstaši i Jovanovci. Srpska vojska je bila opremljena dugim mačevima, šlemovima, krljuštoklopima, dok je obična pešadija imala samo šlem, dugo koplje i bila je obučena u nošnju. Konstantin Dragaš je ugostio tursku gospodu, pre svega toga, i oni su uz pomoć njega došli na Kosovo. Živimo i Boga slavimo, njega molimo za nebesko carstvo, bitku bijemo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema. Prva vest o kosovskom boju je proizišla iz pera ruskog đakona Ignjatija. Nakon bitke, posljedice po Srbiju su bile poprilično vidljive. Bez Lazara i vojske, Srbija je bila potpuno nezaštićena sa svih strana. Tako je nama i danas. Imamo divan geostrateški položaj. Nego, nakon što je Lazarov sin, Stefan, postao punoletan i stupio na presto, bio je svestan svoje nemoći i vodio je mudru politiku kao turski vazal. Inače, pre toga, 1390. godine, Milica ponudila svoju ćerku Oliveru Bajazitu, a on je za uzvrat branio Srbiju od Ugara, dok Stefan još nije došao na vlast. Bajazid I je kao novi sultan uzeo za ženu Lazarevu ćerku Oliveru. Srbi su bili primorani da plaćaju danak Turcima i obavezali su se da ratuju u korist Turske. Lazarov sin Stefan će se boriti na strani Turaka 1402. godine u bici kod Angore, između Bajazita i Mongola. Mongoli će naneti težak poraz Turcima i zarobiti Bajazita. Nakon Bajazitove smrti Srbija više nije turski vazal, a despot Stefan se čvrsto vezuje za ugarskog kralja Žigmunda. Mnogo kasnije, nakon dve manje bitke, Turci će 1459. godine konačno zauzeti ostatak Srbije. Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, već koliku svetinju brani, reče knez Lazar. I naše zemlje